Wengenza wethe nibelele namukele kuzonke indawo la kuzofinya khona le video kama ngumsizi aka inkosi wadi. Mabuqala ngale kule channel eqinisekisa ukuthi ucinze usubscribe uzowathola zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel. Wengenza wethu bekade ngikhuluma nomphathi noma nemanager kaMenzi obonakala ezinkundleni zokuxhumana ongumculi kaMaskandi veza ke okungaphatheki kahle kwakhe ezinkundleni zokuxhumana malana ke nomculi wakhe. Ngikhuluma nemanager yakhe wengenza wethu kune voice recording engizonizwisa noma ngifisa ukuthi nizwe engiyithole kuyena kumphathi wathi ke ake ngilalele la before ke sikhuluma izinto eziningi ngilalele ke ivoice note kuningi ekuphethe kule nkulumo okuzokwazi ukuthi ke kuphendule yonke imibuzo eniyibuza yini kahle kahle kwenzakaleni phakathi kaMenzi ke nemanager yakhe. Awusonqoma ngemphendule ngivele ngalalela nje ngayithulela. Useyozwa ngayozwa ngapha. Shofo. Kunjani bafu? Khona ngeke ngihleli ngenyawo la embhedeni yazi ngifonele uMenzi izolo akangangithola. Ngithi ngibuyela kuye manje. Ungitshela esinye story hayi ngithukile nje phela yazi. Kodwa manje nakhona sinqamukile. Ukuthi kukhona amfonelayo bengakasho mhlawumbe bekusase nje mina sisabingelelana. Ngimtshela ukuthi izolo bengekho ku WhatsApp ngoba bengifonela ku WhatsApp. Ngamtshela sengithi ngibuye kuwe ndoda manje. Sekadwange la senyaka nomusha uthi hayi wangena kabi. Ngitshela ukuthi hayi mhlawumbe kwenzakala. Kwashona nkosikazi washona ngayidayibo yini. Uthi sasebenzisana nensika yethu. Mina hayi kahle kungethusa. Then kwangena uthi hayi ngiyakutshela uzahlukana ngazo manje 25 even kwala kwasethi ikhona fonayo la ngizobuya ku njengoba sakufona wena manje ke. Uyabona mhla ufona ngisekhaya nganomkwakho mhla 2018. Yeah. Ngangitshela ufonela yona lento. Ngangathi nakho ngathi ngibona ukuthi hayi uzoyicheckela mina nje. Ngathi hayi lutho. Ngizwa manje. Ngilele impela sengivuka hlala ngezinqa ngithi ayikhona. Mhlawumbe uyadlala lo muntu. Manje sengisaba nokufonela ngithi hayibo. Hayi usebhalile nasephejini. Sebhalile nasephejini. Nangenkathi usufona tunyo phela bengilokhu ngilindile ukuthi uzoza abhale. Mhlawumbe mindset ngoba abaculi bonke benza njalo ngithi. Wonke umuntu mase kunenkinga uyayashona ku Facebook. So ngathi no ngiyolinda nje ngiyawathola ama calls mase. Ngoba ngangithi ngifuna ukukuchazela ngithi ngaze ngakhuluma noMaduka uceva uzima ukuthi ngiphethwe kabi indaba yakhe ngoba sometimes umuntu okwazi ukungidefenda makuvela izinto kodwa manje ake ngithule njengoba nami safuna ukubuka nje kulento yohamba ibhekephi ngoba ngifuna ngize ngithukwe ngoba angifuni nami sheshe ngikhuluma ake ngithule angathi nje ngitshele umuntu njengoba nje sibhalwe epejini umuntu oqala nje kade ngisemsebenzini ngavele ngaphuma emsebenzini ngathi ngiyabuka yenzele kuyoyihlalela endlini ukuze mangithukwa ngithuke kahle nje ngingedwa ngize ngibe right ngizoze ngibe right. Usakhona? Ngikona mfo. Kunjalo impela mfowethu yabona mawubona ipost engayiposta ku Facebook yayichaza ukuthi uMenzi senzeni kulonyaka nokuthi lokusahlangana sesenzeni senzani. Yeah. Kwakuyona indlela yami ke yokuvalelisa nala ngangisigna out call. Ngangikade ngisende iletter ngayizolo. Ngangicela khona ukuthi ngicela uhlukwana or kuyeke ukusebenza. Bengithi ke mhlambe ke wena mhlawumbe usukhulumile naye obese kubekile wena esithombeni ukuthi ngokwakhe kwenzekile ngoba ngithanda yazi ukubekela ami side iqala. Yeah. Ngoba bengithi ngifuna kubekwe nje uma ukuthi ukuthintile bengithi ngizokuchazela nami ngoba bengingayitsheli ukuthi yazi. Hey sika. Hey lutho mfowethu hayi yabona nje ngithuka lokho ngempela ngifonela nje ngisacambalele nje phela ngisesembhedeni. Mayesho lezi zinto ngiyavuka ngihlala ngathi ngenze njani ngifona mazibuko. Ngoba manje akazisho wathi mhlawumbe uMenzi uyadlala yabo. Ngalokho sengigeze ngedrobheni ngeke kuyo le ndoda ngeke phela. Hayi kunjalo bafisa kunamaviki nje impela kwenzekile njengoba ngithi kwakumhla ka 25 December.
Lapho mhla ka 25 December la ngathi khona ngicela ngikuyela yonke into. Yini inkinga? Wemfowethu yazi ukuthi into enganasidingo kanjani. Azusizi lasemhlabeni kodwa ke sekuseni yazi ukuthi into engekho. Into engekho man, but ekugcineni kosuku phela uNkulunkulu waziyo futhi kufanele nami ngiqhubeke ngoba nami ngumuntu futhi nami ngibuye nami kuyazwela. Mina ngibuye ngiqhubeke nempilo ngoba kwenye inkathi ukuzwela omunye umuntu kuyahlupha uma uzwela umuntu ungayizweli wena. Usendlini njengamanje? Ngisendlini. Phumile nje emsebenzini ngezendlini. Hlasipa senzeni kanje ngizofika mina mangiphuma emsebenzini ngizodrive ngize ku noma solenza nje athi nginqena ngisho ukuyiqala nje ucingweni lento ngoba yazi yazi khona into ngibuye ngingathandi ngiyichaza iside lami ukuthi mina ngenzani ngoba siqhathwa nje ukuyolobola nje into engahlangene nanomculo siqhathwa nje ukuthi umenzi yolobola kanti wayengakaloboleni waye kokuqala bese kufanele ahambise izinkomo bafike bamemeza benza nalendlela ngalo usiko lwakhona ufike umemeze bese wenza nento okuthiwa isidwaba hamba u 15000 wenze konke lokho then bese kufanele ahambise izinkomo ke kuloko ngoba beku December kuze ku November kanti futhi into engathinta umculo wena engawuthinta igcinisa ingathi yawuthinta ngophela abantu manje bayakuhlanganyela hayi busonqamukile into engawuthinti kugcine sekungathi yawuthinta ngophela bese ngihlanganyelwa mina uyabona sengibuza ukuthi kathi ngoba umenzi uyasebenza ngoba umenzi uyasebenza usazoqhubeka nasebenza into yayisihlalelwe phansi ngisho na uma wakhe nabanye obaba bawomakhelwane ngingedwa mina bese ukhuluma nanomndeni ngoba ngutshela osize lukhuni kabi yazi usizo lukhuni manje yabona uma ngathiwa ngiyoke ngiphinde kuthiwa ngenza into okuthiwa umanage umculi ngiyobe ngiyahlala ukuyeka ngeke nguyeke ngisho bangathi ngeke ngiyekiswe ukuthi umuntu uyangithuka ngiyeka mangabe sekuthi mina ngisafuna ngayingenela mina yabona ngibone sekuvela nendaba yokuthi yabona ukuthi umadoda yazi emhlabeni adoda kwafika kulezo inqumo hayi umenzi ingane webafu mina nomenzi kwakufanele singangakutshela ngithi kancane ukuthi kuyingeke ungiphathe kuzophuma le album kwakufanele sihlukane ngangakutshela ngithi ukuthi kwaxaxana kwaze kwafika la khona ngayithulela nje ngathi mina mfana ngeke ningakwenzeni ukuthi mina ngeke ngiyeke kodwa hayi hambi inhliziyo wabona type wabuya yena futhi esezokhuluma ngabantu okuyibona abe bemhlohla bemenza but ngithi mina ngumuntu odlulisayo ayiphathi lena isuke yangishaya kakhulu obisuke yafaka nomndeni ngabona hayi akusekho ukusebenza engizophinde ngikwazi ngoba mathiwa ngixabene nawe akufanele ngiphinde ngixabane nomazwana yabo hayi cha kufanele mase kufike la khona sekungena umazwane khona kunokuthi ngixabane namazwane nawe ngcono ngiyeke ngoba angifuni ukuyithola sengikhuluma nomuntu omdala because umuntu omdala into esizoyikhuluma naye igama kwase kufanele mina ngilande owami umama nami yabo ngase ngithi mina ngasho futhi ngathi mina ngeke ngimlando wami umama ngeke nje ngize ngifake umama entweni esasiyiqalela thina sisodwa yonke futhi into ebesiyena but ke emculweni kunjalo ngoba agcineni kosuku kuba umculo oveza ukuthi uyahlukunyezwa yabo wena ukuveza ukuhlukunyezwa kwakho ngoba ubani ozokukhulumela yabo le izeke phela uma ungena emculweni usuke ukulindela ukuthi kuyogcina lave mangabe nje usebenza nomculo futhi kuyikhampani kanje ufuna ukuhlezi ukulindela ukuthi kuyogcina la into nje bengilokhu ngitshela ukuthi
umuntu wayengakwenza kodwa ukugcina kwakhona kusuke kuzogcina la vele Hayi bafana bakithi yabona nje mina ubhale le nto leyo angitshela ukuthi mhlawumbe sekukhona into ekhona ngithi nje mhlawumbe uveza le yanto ngesitayela lokukamfeza ukuthi hayi kahle akukho la wena oganga khona nansi imisebenzi nje osuyenzile nomunye yabo. Hayi ngangisayina sisifiso sami kwakuwukuthi ngeke size siposte until izindlu iphele yonke into ibe yinhle kuposte sekukuhle yabo but ngangenza ukuthi kuvele la ngisebenze ngagcina khona yabo ukuthi hayi mina ngisebenze ngagcina la ngiyagcina futhi angifuni ukuphinde ngiphawule ngalo daba qhubeka ngenze okunye ngiyagcina lokho engikwenzile futhi ngiyawazi amandla ami sikhathwa into engekho ndoda yezwe hey phela ngoba mina ngimdala ngiyakwazi ukubona yiko ngithi into engekho mhlawumbe omunye uzothi into ekhona nami sengithuswa yiko ukuthi engawuthinte ngumculo yizeke yahamba ufaka kodwa nje into eseceleni kanje umenzi umethola khona lo baba angakubo ke shothi abajwayelene naye ahlale ehleli naye sikulo baba ethi lo baba umenzi uzomnika yena inkomo ezu5 ngo30,000 singamfonela umenzi uthi wemphathi nayi indaba lapho lo baba lona uthi nanga umshibe ethi onginika inkomo ngo30,000 uyakhumbula ukuthi sisanda kuthenga imoto ngo30,000 kuthema sibuya nje ukuthenga imoto kwakumele kurufu indlu yabo kwaphuma imali yayo 24,000 ukuthi kurufu indlu yokuthenga nje yonke iroof obokwakurufu wale yokuqala kaMama kwaphinde kwaphuma imali kaMakhe futhi u4.5 after lapho ke ngeke imali lokhu ngibala nje imali elokhu ezinkulu ezayiphuma ukuthi silokhu senza athi siyenza phela ngisho ngento indoda hey imali okwamanje incikuselile uyabona siphuma ealbumini futhi kwamanje kade senze album into ehlenyuka futhi erecordwe kaningana afuna sibe kwamosheka imali kodwa ngoba lo baba lento ayishoyo inhle ndoda futhi siyadinga ukuthi sidlule lesi step seyinkomo kuyaphoqa yabo ngoba ingane yabantu sihlala ku mtshela ukuthi sizoyithatha uye vele lo baba umkhulu andiyezwa and is reasonable 30,000 inkomo ezo5 kunjengokuthi nje uyakupha noma uyakusiza ngithi mina mtshela ukuthi hayi siyayithatha noma kanjani mtshele angisazi eaccountini kwakunamalini kodwa ungahlangene wona 30,000 ngithi mina kodwa soyithatha kodwa into eyodwa ngicela ungicelela yena asitholele usuku ekhweni lakho ngoba umkhonge nje abasiqalela iprocess yokusitholela usuku ngiyacela iissue nje lapho wena bafu hayi anyamala lumenzi athi umshubo kuphela iviki ngibuze kanti uyalithola yini usuku kodwa ke ukuze sizokwazi phela ukuplana ngoba ngenzela ukuthi ngoba inkomo zikuye vele umkhongo uma yena esethola usuku kumenzi bese siqale neprocess umenzi kade ke saqala iprocess kudala njoba ngangenza nakuwena ukuthi ahole ngenyanga bekunemali kodwa ke kwakuyimali yegrocer nje ebiba yila ko 3.8 kanti ukuthi nje imali nje yegrocer yasekhaya njalo ngenyanga kuphuma leyo mali yegrocer njalo yabo so bese siqala ke iprocess yokuthi ndoda ngoba kuyakhuleka kuyeka phambili sekufuneka manje uhole nje samuntu oholayo hole nje besiqala nje ngoNovember ukuthi asizameni ukuthi uhole 10,000 ngenyanga sekuyobonakala mangabe kusebenzekile and ngangisho ngithi ngoba uyawubona unyaka esiyaku ukuthi uzoba nzima akuzuba unyaka ozoba lula uma sine standard pay kwakwenza ukuthi sikwazi ukuthi noma sinemali sine standard pay sokuthi nje uyahola nje umuntu uyahola ngenyanga kungoma nje akuthi uqashiwa uqashwanga imali ekhona ibekela ukuthi sikwazi ukusustain ngoba ngeke uzube guaranteed ukuthi unyaka esiyakuwona uzoba nemicimbi eminingi ukuthi sokwazi ukuzenza zonke izinto ebesiyenza yabo ufake nalo 10,000 hayi kube right so manje nayi indaba
sekuvela lo luda ngiyakhumbula ukuthi kulo 5000 kulo 10000 wathatha nje wathi nje ngiwelile mina kwagcina kungeni kwaba 11.5 kwangabe kusaba because kwakukhona omunye umcimbi wangisazi umuntu esasiyomsiza wasesifakela imali ngathi mina ayifake kumenzi nale kwagcina kwaba khona enye futhi imali kwase kwaba ungafaka mina u10 kwakhona imali yayisale kulo baba yase kusala lo 1.5 kwa 11.5 wathi nje vele ngathatha nje 5000 wonke ngawubeka yabo siqhubha nje impilo vele uyazi ukuthi no 5000 kungena uSamro nje angenelo 7 point something uSamro athi ngivele ngawuthatha lo 7 something ngawubeka nawo ngoba nje ngiright sihamba nje ukuthi ndoda yabona nje ukuthi unyaka uright no December osifica ku right akekho ohluphekile njengoba sisebenza le mcimbi sokwazi ukuthi noma uphinde uhola siyazi ukuthi gross akusorted yonke into le mali onayo nje yakho ukuthi ungayigada yabo phela sithi siqala iprocess nayi indaba yemali konzeni thola usuku ndoda ayisho usuku kuphela iviki uphinde kuphela iviki elandela ngilokhu ngibuza agcine sengifonela athi ngisaya lapha kumshibe ndoda ngisafuna ukuthi nawe ukhulume nomshibe kuze ngoba sikhuluma lolu sihlela yona le ndaba eyinkomo ukuthi mina hayi kulungu fike ngikhulume nomshibe ayisincomana bonga umshibe ethe siyabonga ndoda ukuthi usiphathele kahle mfana kukade bengifisa ukuthi ngathi singenza iplani sibonane kuhlalwe phansi nje sizohlala e-restaurant abafanele kube yilawo mazwi amnandi nje ukuncomana ukuthi into osenzela yona kumfana wethu hayi nami ngithi hayi ngiyabona nami ngibonge futhi ukuthi lento ozanayo yeinkomo izosilamulela uyabona ufana nomuntu osiza kube kuhle kube nje bese ngithi mina into ebengiyicela kodwa babumshibe kakhulu ukuthi uma ungazizamela usuku ngisho ngathi uzama namhlanje noma nini uma ungasitholela usuku iyona into ezosilekelela kodwa kwemali yeinkomo nani khululeka sizoyikhokha ikhona imali relax yabo kodwa nje into emqoka kithi usuku athi hayi kulungile ngizolizama usuku umenzi yobe siyakwazisa hayi kulungile ngiyakhumbula kwakhona umcimbi osescourt ayiphele ngihambe iWest Court manje ngilindeleke mina ifeedback phela umenzi uyena ongale ngithi mina ukuthi hayi bathe usuku lunini hayi bese qala umenzi lapha manje kunokuthi anginike ifeedback angazoma network yami mina hayi ngathi siyanqama ngiphela mfowethu yazi bengingayimisela ukuqala ukukhuluma manje kodwa kulungile athi ngizama ukuma kwenye indawo buya ngisola neyami kodwa la ngazi kodwa nje yakho emabhacu wena uzwakala kahle ngisola ukuthi eyami athi ngizozwakala kahle nami manje hayi ngiyakuzwa ngempela manje so manje kunokuthi umenza nginike ifeedback ukuthi hayi umshiba utheni ngosuku hayi angasho yabo alokho efona ngixakeke manje ukuthi hawu kanti kwenzekeni manje uyabona ke mawulindele ifeedback kumuntu bese umuntu eyayithulela nawe bese ungazi ukuthi kazi mhlawumbe ukhohliwe udlulele phambili sikhulume ukuthi hey kiwa kulomcimbi kokwenziwa njani sodlala ziphi ingoma ngendlela esihlala senza ngayo hayi sixoxe lo aphinda for hayi ngilalele ngithi mina ngibone manje ukuthi umenzi off yabo khona into engisi off kodwa manje okay bese ngithula nami ngingazi ukuthi kwenze njani hayi shothi khona into abayishilo kuye ngami noma kwenzekeni yabo ngithi mina angiyazi ke lento yabo angiyazi lokho ngempela ngoba ake ngithule kodwa phela angazi ukuthi yini angangitsheli ngoba mhlawumbe mangibhedile noma ngishayisile ufuna ngabe uyangitshela ukuthi hayi mhlawumbe umshiba uthe wena uyabheka noma hayi khona into esibambile angazi ngithule nje zihambe ke kuhambe ke manje ngize ngigcine nami sengiphahluka sengithi mina ndoda usuthi kumshibe uzongilethela ifeedback awusayilethi kwenze njani ngoba nami ngize ngathi kumshibe phela ngazi ukuthi yena uyasazi story asinamali yabona kodwa ngithe umshibe ikhona ngoba ngenzela ukuthi angabe zayinika umuntu lezi inkomo hayi still menza ngalethi feedback ekuthuleke nje ayingibodwa ile ndaba enzima kodwa hlala phone kodwa ukufona kwakhe manje ngiyalandela ukuthi ufuna ukuthini ngibona ukuthi ngivele ngithi hayi ndoda kulungile ngifaka u20000 ngifaka ukuthi ngoba ngithi unawo lo 10000 anawo lo ohlangene nalo ayibekile yes ngifaka u20000 ngoba nje ake ngifake lo 20000 ukuze mhlambe
yenzeke lento yenkomo mhlawumbe sengimubi noma mhlawumbe kuthiwa ngibambeni imali hayi after ngifaka imali aqala athi ukunyimbilike athi hayi ngiyabonga akuye okay ngithule ngithi mina ho shothi bekuyimali kanti pho bengasho ngani yabo ngoba asikaze saba nengxabano ngemali futhi akaze nganqaba nemali noma makungenamali ngiyasho mayikhona yabo yonke into siyayixoxa even ngisho kungena icall mina yomculo yabo kaMenzi makungene nje icall umuntu ethi uqasha uMenzi ngirecord icall njobe injalo ngiyisendele kuMenzi uma kungena imali ngiyayi-screenshota ngisend ayikho nje into eyenzekayo kube kuthiwa manje ngazi ukuthi sikanje yeah so manje ihambeke manje isikhathi sambe manje ngithuleleke mina shuthi ukuthi kudlula izinsuku bese shuthi efika ke lo baba shuthi sebeza kubo kaMenzi bezohlala noma kaMenzi ukuthi hayi uMenzi ke shuthi sebezohlela indaba yosuku ke ma mina ngazi phela bese yafona uMenzi ethi kimi hey nabo umshibe la bazokhuluma nomama kaso kodwa ke manje kunemali yashodayo laphana eQueen bekuyimali ewu-6,000 usayikhumbula ngithi ngoba ngilitholanga iphepha lakho benginganalo ulwazi futhi njengoba lento siyenza nje ngishilo ukuthi imali azikho ngicela ukuthi ndoda wazi ukuthi kwamanje imali ngesibe nawo 6,000 waleyo nto athi ngithi mina impela yikho ndoda imali ngeke ibe khona athi ayikulungile ngizobatshela bese ngifonela yena lo baba umshibe ngoba umkhongi ngithi mina ibaba umshibe ngicela ungisiza ngoba manje nanga uMenzi ekhuluma indaba yemali ngicela ukuthi kuzo lezi inkomo ezikhona kube khona eyodwa inkomo ethathwayo yenziwe ke mhlambe ke ivali esikhala salo 6,000 yabo but then lezi zinyama phela inhloso ukuthi sidlulise ngisambise lezi inkomo basizidolile okunye sizazokwenza ngoba sisabhekene nezinto eziningi esizama ukuthi ikhave la umuntu ufanele acula abe nemoto uyakhipha album ngapha kumele futhi akhe ekhaya kuyadliwe kaso yonke into idinga imali so okuvelayo siyakwazi ukuthi siphuthumise kwenzeke sithi ipakeni sidlulele kokunye ayathi komshibayi siyawuza umbono wakho bese ngibhalela imessage uMenzi ngithi Menzi ngicela maniqede lapho kungifonela hayi shothi benze beqeda ngazi wayizohambisa bani wayizomhambisa ngithi mina kulungile bese ebusuku bese yangifonela kusho ukuthi mase beqedile ngoba kwakuntamba mina ngibuyile emsebenzini bese yangifonela kuMenzi bese ngithi Menzi angiyithandi indlela owenza ngayo ngithi nje angiyithandi yabona usungiphathisa komuntu ongalungile hlezi ngutshela ngithi nabanye abaculi bagcina bexabana nezimanager ngalento manje usufonela mina usuphambi kwabantu ngifuna imali mina nawe sikhuluma eceleni ngemali abantu abazi nokuthi imali mayisuka ikuwe enye iphuma kimi wathi yabo uzongifonela phambi kwabantu ngifuna imali uma ngiqaba manje mina ingasekho ungayikhiphi imali sebezothina abantu sebezothi nange umuntu onqabela uMenzi ukuthi akhiphe imali nange umuntu onqaba nemali kaMenzi yabo uzena unalo ulwazi ukuthi ayikho yena uyazi ukuthi mina ngikhuluma naye nje futhi bakhona siyiqale ngimtshelile uzongenza umuntu omubi manje usuzongifonela uphambi kwabantu wrong lento yenzayo angiyithandi hayi kanti sengikwazile shothi bekade hayi bese nyuka uMenzi anyuke kaze aliveze nelokuthi hayi vele ngaleli alanga wena ufuna usuku kumshiba uthi asitholela usuku wangitshela nomshiba ukuthi ngeke nazayenza leyo nto ngoba unsika yethu ngiyabheda mina ngisaziwa kwamabizela kuqala yabo ngenze ngendlela yamabizo ngithi mina ukube nwangitshela cause mina ngikhuluma naye ngoba ngazi ukuthi umkhongo usiza thina futhi mina ngizenza umuntu ominawe ukuthi uma kusho mina ngithi ngicela usuku sicela usuku thina nawe ngithi uwo umthumana ngoba mina ngenze ukuthi mase sithola usuku then mina nawe sobe sesihlala phansi siplana yabo ukuthi okay uma sikhipha lo 30,000 yini esizoyihlehlisa yipi imali esizoyisebenzisa ngoba sasihlele nokuthi sizokwenza iphathi yabafana ngoba kuphela unyaka sibabonasele yabo nezinto zonke ukuthi kusazophuma imali ya grocer yonke leyo mali ukuthi ndoda shutha imalini yakulenyanga njengoba sesifakwe lento asibe ready ukuthi okay imali yakulenyanga izobancane izokwehla imali ethila sihlanganise kuhlanganisela ukuthi kuphuma imali yalezi inkomo ngithi sikuplane lo kodwa manje njengoba senze nje yena
sengizowenza njani sengiyimubi mina ngithi mina shothi into engisiza ukuthi awufuna ngiphume ezintweni zakhe ezipersonal ngingasayingeni ngophela ngithi ngiyayingena sekushayeka mina engithi ngiyasiza futhi uyayibona leyo yimina oseshayeka futhi kunokuthi wena ube umfowethu ungitshela ukuthi indoda lento isho lapha ubaba umshiba akayithandanga yabo and ayibanga right ngithi mina shothi into zakhe ezipersonal ngengisayiphawula ngoba manje sengumuntu omubi mina ebantwini wena uyangijikela mawusulu nabantu esikhundleni mangabe kulento adishula bekufuna ubuye ungitshela ubaba umshiba uthe bengizo understand mina ukuthi hayi shothi asenze enye iplan ngichazele futhi ukuthi isizathu besenza ngilokhu ngifuna usuku ngoba usuku benginesizathu esenza ngilokhu ngithi asitholeni usuku because uma ngabe sithola ukuthi okay abakamle mhlawumbe bathi hayi inkomo bazoba right asize January sizokwazi ukubona ukuthi hayi after this time sobe sesinayo imali engaka yabo alright so asibe siqhubeka nalokho sibe right imali yalokho yasoyisotha out ngemali yengenyanga ezayo anti yabo mabethi kuyashesha sesiyazi ukuthi okay asikhehliseni okunye senze lokho uyayibona leyo nto sithi okay lokho sokuhlehlisa sikhehlisa isikhathi esithile even ngisho nemali ka December noma ka Christmas sizokwazi ukucommunicate ukuthi yondoda awubatshela sekhaya ukuthi akukho kahle isimo ngoba kumele siphuthumela yabo isimo sithe kanje hayi sakuxatshenwe noma kungaxatshwe ngithi mina ngicela siyivale inkulumo nje iyonakala ngifuni ngoba ayihlangene nanamsebenzi zolokhu ngikhuluma into enganasidingo uma wena bungafuni kulunge ngivalele umlomo hayi menza aqhubeke impela ngoba kwanze kwaphuma ngani noma igama uthi wathi ngathi babe wrong nomshibe lento ayisho be wrong ngithi mina angazi ngisho ukuthi be wrong yabo But njengomuntu osebenzana kwakumele abuye akutshela khona kusayisa lapha ke silungise wonke njengomuntu ethi namhlanje sikule issue nje sikuyona ukuthi umenzi uthi yena uyahlukunyezwa uyawuyeka umculo kunjani njani isuka lapho yonke lento into enganasidingo at all yes ayahamba umenzi hayi mina ngiqhubeka ngomsebenzi makuthi khona ama calls record call ngimnika umenzi siqhubeke nje sisebenza ezisikhathi but into ethi nje nama ngisafuna ukubuza ukuthi hey kwenzakalani njani yabo ngoba angifuni nami ukuthi ngoba ngishawe izindu sengiyithulela bese ngimfonela mina ngithi mina kuye eyindoda njoba kanje ngicela ungibhalele izinto oshoda ngazo uyabona ukuthi yini oshoda ngayo ngoba vele imali yokuphela kwenyanga lebe sivumelene ngakuthi asiqale siyihola ngeke izisahlangana phela usuyithathile imali manje yabo wathatha 20,000 so asenzeni ukuthi at least kodwa ungahlupheki ngoba phela lento yenzayo nayo into eright kanti nalapho sengiyaxoba umenze usebuka ukuthi shuthi mina sengiyampanisha mangithi imali yenyanga ngeke isaphelele ngithina kulungile ngibhale nakubafana madoda sizoba nephathi njengoba sasivumelene njengoba sasixoxile ke nomenzi ukuthi soba nephathi so qala umenze groupini manje abhala ukuthi cela yena ukungabi ingxenye ephathi ngoba manje uxakekile akakwazi ukuye ephathini engakhululekile ngibona ukuthi asho lento siya escalate ke yabo iyaphuma ke esandleni bese ngifonela ubaba yena lo baba uthi umshinta baba umshini bengicela ukuthi ke sibe nemeeting yocingo ngoba ngikheduze ke sixoxelene ngoba ngibona ngazuthi isiyaphuma esandleni futhi sizophazamisa umsebenzi kanti lento ibingangawo umsebenzi awubuka uzuma sebeyangifonela bengilindele zonke lezi zincinci hey abangiyeke uzuma lo wakho uzani yena mntu nje bengazi ukuthi vele uzongifonela hayi agcina kumshibe naye angibalekele because kahle wena bafuma ngitshela iqiniso yilo yababo sikhathe nomenzi yabo afuna ukukhohlisa ulo yababa kodwa ke angeke ngithini uma kade sekuyisikhathi kulungile uma umshibeke agcine athi hayi sokhuluma baphela nje usuku wathi asokhuluma lutho kodwa ngicela ukuthi sithole umenzi ke silikhulume lo daba ungisize njengomuntu omdala mhlawumbe ungenelele ngoba seliphazamisa umsebenzi bunganasidingo ekugcineni kosuku umenzi bese ethi lo babayi sizokhuluma vele omenzi bazoza la okay shuthi omenzi befike kwababa umshibi bese ke hayi nanga umenzi la sikhulume naye ngifoneke ngiphume ngihlale emotweni ngifoneke
sakhuluma nje awa lonke no half ma process. So ngithi baba uMshibe ngangicele kanje kodwa manje ngiyabona ukuthi kukhona inkinga esiba khona kimi noMenzi. And leyo nkinga leyo ngayirecorda futhi leyo call leyo kwebafoni ngakusendela irecording yakho uyizwa. Indeke kodwa sekungakuthi ufuna ukuyizwana. Yithi mina sekhona inkinga manje ukwenzeka kwalamalobolo sekuphazamisa umsebenzi baba uMshibe. Yabo sekukhona izinto eseyiphazamiseka manje uMenzi uthi akasezi kuba ingxenye partner na ngiyacela ukuthi sikhulume lento ukuze makukhona la umuntu ashayisa khona nama ngirong ngixolise noMenzi lapho sibonisane khona usilamule wena njengomuntu omdala. Hayi achaze vele kuMenzi shuthi nalo baba ba close vele shuthi kwakuningi wayesekwazi ngiyacabanga. Hayi achaze uMshibe bese noMenzi alichaza iside lakhe alichaze angenelele ubaba ashathi hayi wrong la uyabona. NoMenzi achaza athi matha ngichaza ngithi no asimnikele uMenzi ithuba lokuchaza yonke into ukuze uma kukhona la esengiphendula khona kungabe ngazi ukuthi mina uMenzi mhlawumbe ngiyamvalela yabo ngoba sengathi mhlawumbe ngifuna ukuyibeka kahle akuveze konke anakho ngaphakathi nami ngiveze la misayini ayachaze kaqede bese ngichaza ke nami ukuthi cha mina yami into isuka la ngichaze njengoba ngikuchazela ukuthi ngangilokhu ngicela usuku hayi ukuthi usuku ngangiqala ukulicela ngalela langa ngangicele nje lokhu ngilicelile kuMenzi ngoba inhloso yami kwakukuthi uma sengithola usuku sizobe siyaplana sihlale phansi sixoxe yabo ukuthi imali ke zizoba khona kanjani sihlela into ethu kodwa manje ngangazi ngingasayithola feedback and sengize ngezwe inkulumo ukuthi sekukanje angisazi mina ukuthi yini inkinga ngilichazeke lonke iside lami ukuthi kwenzeka kanje. Even ngisho uMenzi esefona ngasho athi angikho happy ngale ndlela okwenzeka ngayo kodwa manje ngase ngithi kulungile angingasabi involved ezintweni zakhe kakhulu ngoba shuthi kanje ngoba shuthi mhlawumbe akathandi ngibe involved kakhulu ezintweni zakhe personal ngathi kulungile uma sekuwukuthi manje sekuzovela ngazi ukuthi mina ngilwa noMenzi ngokuthi ngithi imali yenyanga ngeke isaphelele angilwi noMenzi kodwa kube nizasihlale phansi sakuxoxa lokho kwakuyoba ngcono ngoba kwakuyothi kushaya lento siyenzayo siyenze iplaniwe into yethu si right imali lesikhuluma ngayo njoba sihamba ngeimoto imoto iba nenkinga kwenzeka into ethile imali ifuna uhlezi unayo on hand uyabo. Hayi ngikhulume ke kunalokho ke ubaba uMshibe angabe saphawula ukuthi hayi cha cathonga iside lakho siyalizwa wena ushayisela wena Menzi njengoba phela bengizela isixazululo yabo. Hayi angabe evela athi nje ucela ukuthi kungaxatshani ucela ukuthi kulungiswe indaba yomculo mina ngase ngishilo ukuthi mina ngicela ukungangena ezintweni zamenze ezipersonal senze umculo kuphela. Athi hayi kungashintshi lutho nami ngizosenza isikhathi nje impela ngoba uza ngapha nawe ulihlala sihlala ilungiswe nje lento kungalokothi kube khona la wena osekushintsha ivumelwano engathi utsekonakele. Hayi ngithulele ke kugcine lapho ke inkulumo yethu kungishayeke mina ukuthi manje why uma ngivezela misayidi engavezi ukuthi wrong yabo because image inkulumo lapho ukuthi usekuyiyona sixazulula ukuthi nje fika zingashintshi inqumo phela kanti mina bengizela ukuthi kuphuma isixazululo ukuthi cha ndoda ube wrong la uxolise mangimele ngixolise na abe umediator kodwa ke lutho. Hayi abafuna ichazela wena lento futhi ngiyagcina ngisafuna uphinde ngichazele omunye umuntu oba ngifuni yanginyanyisa and izoba inkinga yabona nje la ngipha ngicika ngoba ojabulisa izitha and into le engachazeki ukuthi cha so ngaqhuba image yabona afethu ngoba uMenzi fethu angifuna ukukhohlisa ngayisho several times ke ngathi mina uyabona uma wenza into eziright kimi uthi ufuna ukuya phambili wakwazi ukuthi uSathane uzokucinga ngayo yonke indlela ungabalokotha ube ne-mentality ukuthi uma kwenzeka into uzovela udube noma because uSathane ukucinga ngayo yonke indlela mangabe uthi uzama ukwenza into eziright and umuntu oattackwayo ku-attackwa lo muntu okuyena owenza izinto eziright aba-attack and abantu abakunyanyayo bajabula mangabe wena uphansi vele ngase ngibuka nje indaba kaKhuzani noMfezi yabona bazogiya and egiyeni kwabo yabona lesimo leso sichazayo ubungasichaza somculo bungabhali exactly
but lokho ungachaza yini le ngisho ngathi uyathanda ngeke uzokuchaza ungayichaza uyithini le nto angitshela ungayichaza uyithini le nto ngoba yabo nje bengithule nje sonke lesikhathi angifune ukutshela umuntu angifune ukukhuluma futhi angifuni kusho lutho akwenzeke okwenzakalayo kulungile ngoba iyangicasula ngoba ngisebenze kanzima ngisebenzela umenzi ukuthi abe lento ayiyo owaziyo but namhlanje ufuna kubukela ngazi ukuthi mina yimi isigebengu esenza umenzi isigebengu yabo lokho kungiphatha kabi ukuthi kuzobukeka kanjalo bana ngiqedeke bafu so idlule lento idlule hayi kuhamba so mase befona after that babefonela ukuthi ke manje afona umenzi athi hayi phela bengila kaMshibe manje ngifuna ukusebenzisa inqola ulanda inqola so manje ufuna ukusebenzisa imoto le lapha ngithi mina benge ngasho ngathi ngifisa siqale sikhulume noMshibe eyintweni enjalo ngoba mhlawumbe mase sikhulume noMshibe kolungiseka ngicela ukuthi mawukuthi ufuna ukusebenzisa imoto for inqola ubize uMshibe eke naye angenelele kulodaba sibonise ukuthi yipi indlela okumele senze ngayo hayi afika uMshibe bembiza umenzi wayesekhona asho uMshibe uthi hayi nanga umenzi phela uthi ucela imoto manje ufuna ukusebenzisa inqola ngithi mina baba uMshibe ngoba mangishilo ukuthi ngifisa lo daba suxazule ngoba wena uthe asilinde lesihlanu angifuni ukuqhubekela phambili nakho nokunye ngoba alikaxazululeki lo daba umenzi uzothatha imoto inhliziyo yami ingakhululekile ibe nenkinga lapha kusasa kuhlekwe mina umenzi mase ngasena moto yabo kube yithini senze ngoba lento le ayikangiphathi kahle ayidlulile ngazi kwenzani ngishilo futhi ngathi angifuni ungena ezintweni zami enze personal kwamanje obasho ukuthi mina ngimubi angazi ukuthi ngenzeni athi uMshibe wayesebenza ini ifortune bihlala vele ihlala kumina lokho yathengwa nje ifortune ihlala kumina ayihlali kimi bihlala nje kumenzi full time yes akimi ngayilungisa lokuthi ngangizoyicheck phela imoto umuyithengile endaweni njengo bikers funa uyicheck ukuthi right yini yabo ukuze ngathola ukuthi hayi imoto yonke isharp igrand into engayishintsha ngashintsha ngafaka ama seat cover negear yabo lezo zinto ezincane nje ukuthi ngilungise lokho ka right imoto yahamba lokho yaphuma nje ihleli kumenza ihlali kimi nje yaza kwaba iviki eli1 because initially ngangivele ngiyithengele ukuthi isetshenziswe umenzi njengoba ngangutshela in fact ngangiyithengela ukuthi kube kaMenzi but ngangeke ngithi kaMenzi ibimali yakho ingakakhandeki uyayibona yona because nganje ukuthi mase kukhona imali ngisengithi ndoda le moto yahlahle yakho because iyayobe igugiswa uyena isetshenziswa uyena but angikwazi vele ngithi yakhe because uzogcina seyigugisa athi uthwele imoto yami anginamthetho over yona yabo then mayisiguga then sekufanele siqale from scratch ngcono azi ukuthi yami but iplan yami la but asikho la then imeke kanjalo indaba yokusebenzisa inqola ngithi mina hayi angikwazi mina ukuvuma ngoba ngilindule esihlanu athi baba uMshibe hayi phela umenzi nje obabelawe tsikayitho sasa kwakuzoba umhla nganomhla 20 bani sasa omenzi baya khona le khweni lamenzi njoba bebela nje bebezela ukuzokhokhela zona inkomo ngithi mina angikwazi konke lokho ethi na uMshibe kuyangidumaza ukuthi kanti kwangisho idate yosuka uyazi ukuthi kunini ngithi mina njengoba ngisho baba angazi lutho futhi akangitshelanga lutho umenzi ukuthi manje kukhama sekukhulunyelwa imoto manje shothi umenzi bevele sengikhiphile kulento uyabo ukuthi akangidingi ngiphawule ngayo why fanele ngizokhulumela imoto ngoba sekudingeka imoto yabo ningangifaki sizosikhuluma ngoba bengithi lo xazuleka namhlanje udaba then sesingakwazi ukugezelana inhliziyo ukuze nami ngingabi umuntu omubi kodwa shothi ngoba nakusenze ngahlela nosuku nenza konke ningangifaki cela nje kuma ngaphandle kwalento athi uMshibe ngiyakuzwa mina into eshoyo ngiyakuzwa nawe indlela obeka ngayo ukuthi hayi bungazi kanjalo shothi indoda isiyobona ukuthi yenza njani ukuze ithola inqola inkomo ihamba ngophela usuku selikhishiwe ngophela mina bengazi nokuthi usuku likhishiwe kuhlelweni abangimenze sangiprefer ngalutho hayi ngeke kanjalo ngimfanele umenzi afike bese ngimtshela ngithi yabona Menzi mase esukile kumshinto yabona Menzi into encane yabaqhatha abantu enganasidinga encane into iyazona izinto abantu bezenzela into yabo kahle ngithi kodwa njoba wenza lokho sekufanele uhambise inkomo mina ngingalokhuzile nginqabe nemoto usuzongenza umuntu omubi njengomuntu mina njengomuntu manje onqabayo shuthe ekhakini nemoto ovimba ukuthi wena wenza izinto ngoba nakho wena ukhethe ukwenza ngendlela yakho ukuthi ungangi-include
kulungile kodwa futhi ukwazi ukuthi lokhu uma ungakulungisi nami ngizoyeka ukusebenza na ngoba shuthi kini ngeke ngisakwazi phela ukungena ngoba sengumuntu omubi mina yabo sengisele shuthi nje ufuna nje ngazi wazi ukuthi nami ngizoyeka ukusebenza ngoba lento yenza and kusho kwami lokho ngangenzela ukuthi umenzi acabanga uma kuukuthi ufuna ukwenza lento then kufanele ekhulume nami yabo mina naye silungisa inkinga zethu kodwa ke shuthi umuntu ukwenza kwakhe angeke ngithina ayahambe kumenzi athi ayikulungile makuthi ngophela isithunzi sakithi lesi makiyekwa ngithi hayi kulungile ndoda sekuxatshenwe ke njalo lethu abantu sekuyingxabano xatshenwe manje xatshenwe nje phela manje ke sekuxatshenwe nje phela sekuyingxabano ke la ngithulele mina ngiqhubeka ngithi mina kodwa ngoba umsebenzi ngizoqhubeka ngisebenze mhlawumbe idemon elizodlula hey ngilohume bahambe ke benze lokho abakwenzayo qhubeka futhi ngangizofika mina ngolesihlanu la sasizokwehla senyuka khona nemicibi ngisho ngithi Menzi beye bezenza inkomo abuya ngibhalele ashatha emphathi sihambisile inkomo lapha na yonke into ihambile kahle angiqondile ukukwedelela kodwa nje ngithi angikwazisi ukuthi mina kulungile akunankinga sisazokhuluma ngimbalele ngithi mina ngiyeza ngangizoza kulesihlanu lelo lomhla ka23 mangaphosisa I think amagigi ngalelo ngayo 4 so ngilokhu ngithi mina yazi bekama bengihlangabeze Fryhead cause bengiye mina ngibamba itekisi ngoba angithi akusiza ukuhamba ngeemoto kuneemoto ezithule phambili bengivele ngithi ngizoyibamba itekisi umenze beye ngihlangabeze Fryhead bese sihamba ke senze sikwenza ngithi mina kungcono ungihlangabeze Fryhead noceli kuze uceli kumfowabo silihlalele phansi odaba ke silumunye njengamadoda ayisho ukuthi kugcine kungavunyelwananga ke try kubonala ukuthi ko waste imali and so forth ayingithi mina kulungile ngizoyibamba itekisi ngize because ngangithi ngenzela ukuthi ngazi ngasho ukuthi ngenzela ukuthi sixoxe before sifike ebafaneni uma kuukuthi siyaqhubeka siyasebenza kungaze kubona abafana ukuthi kunenkinga ayikugcine kungenzakalanga ke ngiyibamba itekisi ngathi mangifike eMnambithi akuwabo I think kwase kungabo 1 kanje kwakufanele kiwe emcimbini wesikepe maphosisi and I think ngaphosta ukuthi kobe sikusemcimbini wesikepe sifike lapho vele sebeyafona nabesikepe uthi esenifikile alo lapho ke kuyiwe esikepeni kusetshenzwe nje kusetshenzwe futhi nje kukhululekwe nje ukuthi nami ngithi cha ngifuni phela ukuyibeka enhlizweni lento ngoba isazokuhlalwa phansi ixoxa akusetshenzwe nje kube kuhle kuhlekwe kube mnandi kusuke lapho ke kiyiwe enquthu nakhona inquthu safike kwa practice wake ngoba nezingoma ezintsha ngithi sa practice yabo kwadlalwa ingoma ezintsha ngendlela esasihlele ngayo ukuthi kwenziwa kwaba right suke enquthu saya kwenye indawo ukuthi Makarina kwasetshenzwa nakhona wasuka lapho ke kwashona phansi ngakhumula ukwazi bashaya o4 ekseni kusukela nje into lokho ehamba nje ngemoto ubusuku bonke nje kusukela nje ngabo 1 kuhambe kwafika ngo4 ekseni sabuya ke abadropa ke ekhaya nami ngihamba ngayo la ngihlale ngibhuka khona ngila afike ngalala ngavuka ke ekseni aze ngithi kwemadoda ngizinyeza ngizomlanda lapho ngoba kwakufanele ku-edwe nama-gift lawa ngoba ngangithi abafana laba abagidayo babezothola ibonus nezipho nje sasibenzela zona abantu abasebenzile unyaka wonke yabo into enjalo unyaka wethu bumuhleke vele uyabona so kuyaphoqa ukuthi abafana ba-enjoy kwakuthengiwe nje izinto ezinhle ezayama-gift ukuthi bazozidla nabo ekhaya ukhisimusi sa-eda nemali ayisibuye-ke siyithenge lezi zinto sibuye sihlale phansi ke la erumini la ngibhukhe khona hayi ngulibeke kudaba sekunomfowabo ke mina lami udaba ngulibeke ukuthi cha mina sami isicelo ngicela ukuthi ngimchazele ke ucela umfowabo ngithi umenzi uyayazi ideal yami naye ibihamba ka2 khona i-recording deal ne-management deal yabona and i-management deal le kuyona ukuthi ngiyammanage umenzi iyona engicela ukuthi ayi yabona ngihlehle kuyo kodwa ngifuna ukuphuma kabi even imoto le khona ngizuyithatha ngicela ukuthi kube wena celi o manager kodwa ngizomanager kanye nawe ngizokusiza nje mina kodwa ngeke ngisalokhu ngitravela yabo ngize emnandi ngenza yonke leyo nto but ngizoba sure ukuthi ngizoba nawe ukuthi yonke into eyenzekayo because still sisesonke andikhamba so ayisixoxo cela imbuza ibuzayo kayi gcine ukuthi athi ucela ngiyayizwa lento eshoyo ngisho ukuthi nama ngisuse enhlizweni embi because
noma ngakuthiwa mina noMenzi khona singaboni ngathi ngekusasa kuyohamba kudlula kuqala yabo ukuthi kuyenzeka ningaboni ngathi umuntu uhamba umqondo uvuleke hayi sivumelane uMenzi ke ebenakho lokho kuba unsettled ukuthi mina ngisho lento hayi ngithi nje angifisi ngoba uMenzi yena wayesefisa ukuthi manje asihambe siyokhuluma noMshibe yabo because manje yena uthi usezoba umuntu omubi koMshibe uma yena esesebenza nami kodwa kungasakhulunywana ngithi mina ngifuna ukukhuluma noMshibe yabo angifisi into izongibuyisela emuva kule yanto engayithandi yabo so kugcina sesiqala njengoba ngithi ngifuna ukuyiyeka le management ingoba nje ngeke ngisabuyela kuyona impela ngifuni kulokho ngoba sekufuna manje sigcine sengithi wena Mshibe wathi ngigcina sengixabana nabantu sengikhuluma udu angikufuni lo yabo hayi sihambeni ke nakhona bakusamele sihambeni phela sesizogcina indawo la sihamba soyizenzela iparty khona nami ngiyetshela nje ukuthi hayi asenzeni iparty sizenzele sonke umuntu ajabule ayijabulise ngoba umuntu usebenze kanzima unyawo wonke yabo and ayijabulise afika ayijabulise laphana uma kuukuthi lento yokuthi ngiyamanage uMenzi kuyaphela kube ukuthi kuphele on a good note hayi ngoba mina ngisenakho ukuthi sizoqhubeka vele sisebenze ngoba sinamadilo ukuthi arekodane and ayikho iplan yokuthi noma ukuthi sasisebenza ngoba kukhona umuntu onenhloso yokuthi mhlasa xabana nje ngizomnyisa ngifuna nje uhamba nakho konke hayi ngeke iplan enjalo even ngisho icontract mina noMenzi sasinayo funny enough yokuqala icontract sasisayinile noMenzi yayibhala ngisho amagama ezingane zethu yes ukuthi siya ama masters siwa owner sonke and so forth until kuze kube khona enye ingxabano ethi ayicishe ifane nale yabo bengihlanga ngasethi mina mfethu ungathi ubuka phela uMenzi sekungavele zifu uMenzi bekhanda imali ngoba uyikhandile last year yabo 2023 but all along wena bafu bukhona ububona izinto ebezenzeka and all along bekade ngisebenza kanzima ibrand kaMenzi ngithi mina ubona ngoba ngisho ialbum yarecordwa 3 times lethi ngeke ungiphathe sahamba sayohlala iviki lonke eGoli yarecordwa 2 times sabuya sazoyirecorda la eThekwini yabo yonke lo ma expense ngithi ndoda ubona ukuthi yonke into ngenza yonke into esemandleni ami ukuthi ube right wena uzongihlanyela nomuntu omuntu wakini manje ukuthi nifuna ukuthi ningenza umuntu omubi phela lento eseniyenza nizogcina ngiduba athi no kuzongisiza ukuthi icontract ngiyishintshe mfo because wena kusasa ngiyabona ukuthi kusasa uzongijikela mina and nkathi ungijikela wena uyohamba nakho konke uzobudumile ungithuke ebantwini ngisale mina nginganalutho mina yes uhambe nodumo nakho kufanele mina ama masters ngiwa-own ukuze in case kusasa mangijikela kube khona nami ngisala nawo njengoba namhlanje kwenzeka nje anti uyabona ukuthi namhlanje shuthi mina fune ngabe mina ngihambile anginalutho Menzi osele notho anti yabo but it's fine don't hayi sishintsha vume futhi na axolisa athi uyalibona iphutha athi nje iphathi yenza yonke into othi uyayenza ngoba nami ngiyabona ukuthi la konashayisekile kukhona ukungazwani kwabo ke nomfowabo asakuveze na ukuthi hayi umfowethu benza ukuthi kwenzeke ukuthi kanje ngithi mina kulungile sizodlula kule nto yabo umfowethu vela akafuni achazeke izinto ezishoyo ke ngomfowabo hayi mina ngifuna engxabano kodwa nje ngithi mina akulungile so sebenza ngafika ngibiza nomfowabo saye eMnambithi ngambiza ngahlala phansi ngathi madoda ngicela sikhulumeni ingabe uMenzi uyigroup noma uMenzi uyiartist individual ekhona umfowabo kwakukhona insizwa bathi uphakamana ngenzela ubufakazi bathi cha uMenzi akasiyona igroup washo yena uMenzi wathi cha uMenzi akayona igroup uMenzi nje uye yedwa so ucela akayona igroup asigroup nocela ucela nje useceleni nami so ngathi mina kulungileke so ukuthi mina idile nginayo no Menzi not because kwakusanda kwenzeka nezinto zomuntu ekhala ngathi mina shothi phela kugcina kwenzeka lento yomuntu ekhala ngigcine ngiyiphakathi nokukhuluma udu yabo ngoba mina ngaze ngisign up ukungenela igroup ngoba ukukhuluma ukuthi ngathi mina idelete asiyenze savumelana nje kwasetshenziswa kusuka lapho ke futhi yonke into yamjojo sasebenza so that's how icontract yashintsha ukuthi ngi-own ama masters because nami ngangizama ukuyiprotecta because nami I've invested so much kulento njoba ubona na ukuthi bengehla ngenyuka every weekend bengisebenza ngolesihlanu ngibamba imoto ngiyanyuka until ngize ngiyeke ngoba sekukhona ukuthi ngihamba mina ngibamba amatekisi ngihambe ngiyele kuMenzi yes ngifike ebusuku le uMenzi uzongihlangabeza njalo ufanele ngibamba itekisi ngisebenza but namhlanje ufuna kuvele ezifu mina ngaze ngenze lutho nje ngafika ngazo amandla kaMenzi yezwa leyo ngishiye zami ingane ngishiye zami izinto nga so it's fine so ayisambe ke sithi siyokwenza iparty ke phela hayi
ngifike futhi kuba kaMenzi ngikhulume nomama ngithi mama ngiyazi ukuthi ngathi khona inkulumo ekuyafika emadlebeni nakho ngicela ukuthi mama ngikwazise ukuthi relax yezwa izolunga lento mhlawumbe uzoba nestress ukuthi hayi mhlawumbe ingane sithi ngizoduba mina ngithatha imoto ngeke kwenzeke konke nje kusazoqhubeka isplanned kunedeal esizama kuyikhanda noceli ngoba nami nje ngangenzela ukuthi ngisho akuthiwa manager ngiyayiyeka angifuni kodwa ukuyiyeka kabi ngoba into yami noMenzi sesiyikhandele ukuthi wonke umuntu okhona emculweni ubukela kithi ukuthi nabo abantu basebenza kahle yabo so manje angikwazi ukuthi ngathiwa noma masesixabana bese ngivele funa ngisebenze umamntu ngimchazele nje umama uthi khuleka bese siqede lapho ngithi mina ngithi soba right asambeni Menzi siphume lapho kuMenzi aqala ngazi ukuthi ayi madoda ngizonifica yabona ukuthi ayi asambeni ndoda simlinde sikhanda iplan sifonele uSandi ukuthi asambeni ayisambe nje ku right ke njengoba sikhuluma sishosholoze lokho eBackville uma sithi siyangena kwenye irestaurant eBackville la sasithi phela senzela ukuthi sibone khona ukuthi singathola ukudla sibhudele makune swimming pool yebo leyo uma ngoba sithi phela senza iphathi uma nje sithi siyehle restaurant masa driver sibheke eBackville mangithi ngiyabuka la esibukweni ngibona ukuthi uMenzi hayi akasekho mnandi yabo ngibe nokuthi kodwa ukhona la emotweni saba naye emotweni ngibona ukuthi akekho mnandi ngithi okay hayi sambeni uma singena nje restaurant sathi singena reception yabuza ukuthi ukudla okukhona nemenu yini hayi beyasho ukuthi hayi sebevalile masithi siyaphuma Menzi kaDola akasekho Menzi hambena emoto hayi imoto ikhona akasawona sengene emahlathini sekucinga uMenzi ngibona ukuthi hayi ke shuthu inkabi kuseyayisusa kucingwe ngobafana ngobafana sabana bafana sekucinga uMenzi ke manje kwakade kunalomcimbi kaBig Zulu lokwana kuyimvula kakhulu ya seyemucinga uMenzi ngithi mina madoda ngendle umuntu alamba ngazedle mina ngithi ake nginyukele edrobheni sibe siyofuna ukudla thina yabo ngoba shuthu uMenzi uyazi ucathi vele mina ngiyabona ukuthi uMenzi shuthu into emcasulayo leyo ukuthi mina ngenzela abafana lezinto yena phela shuthu senalokuthi mina shuthu ngiyampanisha yabo hamba masisithi edrobheni siyothenga ukudla nangu uMenzi uhamba phakathi edrobheni hayi siye kuMenzi ngene emotweni sambini hayi Menzi lutho angifuni ukuhamba nani angisafuni ngiyekeni hayibo hayi usuke ngalapho ngeenyawo useduze kuthiwa khona edrobheni wazi wofika edrobheni khona kwakungasekude kakhulu nedolobha ukhalo lihambe kunjengokuthi nje mhlambe esekude manje mhlawumbe njengokuthi useqala kabusha uyetanga ukuthi phela mina ngangingazi mina ngihlale ngihamba ngemoto angithi angazi so hayi Menzi ke ngifonele ekhaya ke ngimazisa ukuthi wemama sengibhekana nenkinga eso manje yabo uMenzi ongiqale ngafona uMenzi esaduka into ngenzela ukuthi phela bazi ekhaya wemama nginenkinga la uMenzi angisamboni uvele wehla nje emotweni wanyamalala hawu wemntanami ethi ngicela nimcingela yena nimthole ukuthi hayi siyamcinga mama ngase simthola ngimtshela ukuthi hayi uMenzi sesimtholile uright uyaphila kanalutho inkinga akafuni ukugibela emotweni angisazi ke manje athi mama hayi ngicela ningenzele iplan ukuthi agcina agibelile hayi simlandele kuMenzi akwenzayo ke ngithi mina ndoda ungafuni ukugibela emotweni sokulandela la uyakhona ngoba ekhaya bayakudinga ungcono kube kuthiwa uthi asikuyiseni ekhaya yabo sizofike sikushiye bese siqhubeka manje angazi kumele senze phela uma sesikushiya la sekuba ngazi ukuthi manje sihambe nawe sofike sithini ekhaya yayibona yona hayi Menzi kangasafuna ukugibela emoto hamba misi imoto acela bemthathe enza usho ukuthi ke sekuyithina kabantu ababi ayihamba azawufika la ekhaya khona hayi senami nje imoto sisilokhu simlandela nje kanje sonke nabafowabo babekade bemcinga lo uceli nalabanye abafana nabethi becinga ngibafonela sibafonela hayi sesimtholile ungabenyuke nabo beze sigcine sihlangene Menzi asho hayi sebekezele kakhulu ukukhathele ahluphekile ukuthi nje indaba ukuthi akayikho imali kaKhisimusi ekhaya hayi akhuluma nje kodwa nje athi nje ngeke angene emotweni yethu hayi thule so simeke sonke kuMenzi silinde phela ukuthi mayihayika mayithi imoto iyamela siye singene silandele imoto senzela ukuthi as long as ifikile ekhaya because mina nganankinga ukuthi mengafuna ukuhamba nathi ayikho inkinga yabo ngoba inkinga zethu singazi ukuthi soyile kodwa as long efikile ekhaya because uma sengenzelwa into embi la uma wakho ubuka mina kabi yabo kube njengokuthi ngithethe ukuthi kuningi ndoda akusikhona lokho kuphela mina mangibheka awukwazi ukuthi uyi-artist
ngingafelwe imoto mayingifele ngingasuka ke kabusha ngizonyongena empangeni ngenyawo because kusemgwaqeni lapho ngihambe ngidlulwa yimoto kukhomba ukuthi kuningi okuvuke kuye ngaphakathi kuningi into ayiqedile kunjalo nami ngasho njalo nami ngasho ukuthi awukwazi ukudela isithunzi sakho sikusetshenzeka kangaka yikho ngithi shothi kukhona bengingakwazi because ngathi mase kodwa ke ngiyeza lapho bafungeza uma ke agcine kuMenzi impela athi hayi no ahambe ngeenyawo sithi Menzi ngene emotweni ahambe ngeenyawo imvula nje iqala ukuna uMenzi uhamba ngeenyawo eBigville ubuya ngomqwaqoza eMnambithi ngifonele lo mkhona umunye umfowabo abadu Sandile ngithi ngicela ungithathele imoto kaMenzi ngapho ke ngimfakele u600 ngicela ufake upetrol kuyo uze la uMenzi ukhona inkinga ayenzayo la uzosilandela uMenzi mhlawumbe uzongena kuleyo moto yabo hayi kulungile sambini hayi lo mjitaka shothi na eze chithe gcine sethatha nomama kaMenzi naye ubaba umshibe lo abathathe ke beze ngapha simlandele kuMenzi yini imvula idume simlandele silokhu sifona ukuthi hayi hamba phansi senikuphi phela nanga umuntu ehla umfowabo amncenga ukuthi buye emotweni anqaba aphinde buye emotweni yabo kubele ukuthi hayi simlandele hayi late izigcina ifike ke imoto yabo izigcina ifikile ke imoto mase ifikile imoto hayi bemthathe hayi sambeni kwakumele sidlule sithatha usitshoma egarage nami ngeke ngehla ngithi ngiya kuMenzi ngithi ndoda iyani imvula wenzani into yenza ngifuni ngoba i-wrong lento yenza usosibukisa abantu ware ayigcine sekudrive ucelike mina ngisadrive ngihlale ngihambe silanda usitshoma sihambe sibeka abafana sibuye afone kumama kaMenzi angazi noma khona engushiya kodwa ngizama ukuhighlightela nje futhi ukuthi usithole isithombe ay fike lapha simshiye ulokhuzana abafana sibuye kafona mama Menzi athi mama Menzi hayi bengicela ukuthi sikayethonga ke sithi ukubonana sixoxe athi uceli ukube ke ngamlento ngaba ikhulunywa manje yabo ngoba imoya isephezulu yabo kungcono ube kuthi uyalinda ikhulunywe nje sekura ayi ngize nginika ucela ucinga ukuthi unacela wena uzokhuluma nomama mfunele ukucela umama ukuthi ngithi ngizela phela ukuthi umethe ucela kungakhulunywa ngoba nami ngiyabona ukuthi isizokonakala ke manje yabo isizokonakala ngoba njoba uMenzi esenze kanje sekonakele vele nami angisekho happy kodwa ngazi ukuthi ayikulungile kusengalungiseke ngoba uMenzi mhlambe usenalokho ukuthi mina imubi ngiyamenyanga kulungile after some time ngolu ayicela mfonele umama ukuthi hayi wemama ubufuna ukukhulunywa hayi shothi ucela naye abone ukuthi angaphikisi ukuthi sambeni ke sifike ekhaya ke hayi kungenwe ke emotweni kuhlalwe ke sekuyakhona kwenze njani ka uMenzi akhulume ke uMenzi babuzeke nabo umshiya ukuthi uMenzi unezikhalo uMenzi uthi akanakho ukudla kakhisa umuzi wena uyamsebenzisa kodwa manje uyabonakala ukuthi uthe wena uzoyeka ukusebenza kodwa nanga usabonakala uyahamba uyaphuma nani okuyinto ke mina bengazi ukuthi yonke leyo nto yinto mina sisazoyixoxa ngithi thina sihlele nje abantu abasebenzayo so ngithi nayi bakwethu mina ngicela ukungaphawuli kulento bethu uMenzi uthi akanakho isimuzi ngithi mina into ebhlungu ngalento bebuze ukuthi nisebenza kanjani noMenzi achaza uMenzi athi hayi sebenza kwami nana nomphathi thina siphathene yonke into nje siyishare 50-50 bethi ya siyakuzwa ke lokho kodwa ke manje nakho kuyinkinga wena uhamba ngeenyawo futhi ngithi mina mabethi mina ngiphawule ngithi mina ngicela ukungaphawuli yabo ngoba into eyinkinga lento uMenzi unezikhalo uthi uMenzi ubona kwenzelwa abafana izinto ezimnandi bathengela uKhisimusi baze banikwa nemali yabo kodwa yena kanikwa yabo nokweyimali okwakungama 1500 uyedwa wathola u2000 ngoba ule nomdala lo mude yabo uthi bonke abafana abantu bayenzelwa benzela uKhisimusi omnandi mina ngenzelwa mina nginikwa lutho mina anginikwa lutho ngiyahlukunyezwa hayibo bese ngithi mina uMenzi ethi kini mina naye siphathene ukuphi la seningena ngibona khona mhlambe noma njengoba sithengela abafana nike nabona yini mina ngithengela mina ngithi ya ngiyayithengela mina ngoba phela angimthengelanga uMenzi nami ngiyithengela ngasisenzela abafana why bese manje ethi uMenzi akenzelwanga yena yabo yedwa manje ngabe senikhuluma udaba nisangibali mina yabo shothi uMenzi okufanele enzelwe ngithi nithi ethi uma Menzi nami nje ngikhuluma nje anginaKhisimusi ngithi mama sikhuluma nje ukuthi awunaKhisimusi ukhona oke wabuza ukuthi owami umama unawo uKhisimusi ngoba phela
sisebenza noMenzi futhi nami ngumuntu nami angithi kodwa nakho konke sikwenzayo senzela uMenzi ngisho zonke izindlu lezi zakhwele kodwa yonke into niveza ukuthi uMenzi ukhala ngani anibuza ukuthi mina nginani kwenziwa yini nenze kanjani ngicela le ndaba iyekwe kugcina kuphuma isinqumo sokuthi mina kumele ngihambe ngibuye sengibuya nami nabama abazali shuthi ukuze kuzobonakala ukuthi nabo yabo banawo ngempela yini uKhisimusi ngithi nayi ngivalo bakuthi into crazy yes crazy ngendlela obona ukuthi ngathi abantu abadala ke bayasicova ke manje angithi mina vele akunamuntu ongangikhulumela ngile mazwe yabo ngihambe nje ekhaya ubaba bebiza meeting ukuthi sixoxe sabafana ngasho ukuthi manje umsebenzi comes first sometimes ngenzela ukuthi izinto zethu zenzeke yabo ngoba yini phela bayimanager futhi ezinye izinto bezenzeka amakhona mina mangekho kuba nenkingi but angikho la hayi ngithi mina ngeke behle komshibo bethi hayi ngoba ngithi asingakhuluma ngifuna ukukhuluma kobona uma sekukhulunywa hayi behle behambe bese ngisala mina ngicela uceli okumenzi wayebathatha ngemoto ebahambisa ngithi ngicela usale emontweni nomama kaMenzi asale emontweni ngisho lamazwi umama Menzi ngithi mama Menzi mina ngazi ukuthi la ekhaya nami ngingane yakhona solo ngafika even ngisho nkathi siqala sithenga ama blocks nani uMenzi wazi wangirecordela wakuhlalisa phansi wathi yabona mama into esiyenza noNtsika Ethonga sifuna ukwakha la ekhaya kanje into esivumelene ngayo noNtsika uNtsika Ethonga akathathi lutho yena kuloko sikusebenza sizokwenza zonke izinto silungise uKamenzi abe nezindlu alungise ikhaya kuyothi mase sikwenzile uKamenzi bese kuba imali kulungise kaNtsika Ethonga ngathi mama uwazi lawo mazwi athi cha impela ngiyawazi wawasho kimi ngithi mina uma sekukhulunywa kanje namhlanje bekuyoba njani mase kunabanye abantu bangaphandle sengibuza lo mbuzo kuwe ngeke kubukeke ngazi ukuthi mina sengibeka kabi wena ukuthi wena umama onganaqinisa ngicela mama usilamule thina njengezingane zakho angifisi mina ukulanda uma wami le ngimlethela for ukulwa ukuthi sesizolwa silwela ukuthi hey ingane yami angifuni leyo umama mina uMenzi behamba fika hlala ekhaya umama ubembiza uMenzi ngengane yakhe wazi wakusho wathi le ingane yami le kuzoba ingane yami ngoba sengiyibonile ingane ukuthi iyakuthanda futhi iyaphila uMenzi befika ekhaya athithwe njengengane njengawonke nami ngazi ukuthi kubo kaMenzi cause besikhanda ubudlelwano obuhle bethasinto ukuthi senza ngoba sizosebenza ukuthi ubani ozosebenza omunye cha njengoba ngiphila nje nawe hey ay sambe hayi mama Menzi alokho aligcizeleleke lokuthi inkinga manje umsebenzi yena wazi ukuthi ingane iyasebenza ngithi mina asikho isidingo sokufakwa komsebenzi kulento bese ngimchazela ke story lesebengichaza iphutha ngimchaze ukuthi mama iphutha lenzekela yileli naleli umshibe wenza ukuthi even ngisho uMenzi sesikhuluma uphinde wakuveza ukuthi umshibe wathi yena ngeke azayenze leyo okwakuyinto wrong ukuthi umshibe engayisho kimi emdala ayisho enganeni ephethwe yimina yabo ngoba uMenzi wabe sedideka manje ukuthi akhethe ba ngoba uMenzi eza kimi shuthi sekusho ukuthi uphikisa umshibe yabo uma uMenzi eza lokho kwenziwa yimina kuthe ngisho sesilixazulula udaba ngifonela umshibe bafo ngafonela umshibe ngathi mshibe nansi ilokhu zana inkinga engicela usilamule kuyona umshibe yes wangasho ukuthi mina ngirong ngoba wavala ucingo uMenzi useyangitshela futhi mase sikhuluma sekunocela uthi uMenzi umshibe wathi sekuvala ucingo waphinda futhi umshibe wathi ayi mina lento eshonzi kaThonga ngiyazi leyo usuku ukuthi usethi manje usuku walicela kithi wayengaliceli kaMazibuko ngifeze kuma kaMenzi konke lokho ngithi mina konke lokho ke mama kwenziwa yini ubaba umshibe ngimfonele emdala ngiveze ukuthi akasilamule kunalokho yena aphinda avala ucingo aphinda akhuluma amazwi kuMenzi ngoba manje lento ayenza kuMenzi ulimaza uMenzi umqondo because manje sekufanele uMenzi akhethe ngithi mina nje ubaba umshibe la esezongibuza ukuthi uMenzi uneyikhala uma mina sengingaveza ukuthi baba umshibe uwobhedile uwo wrong la yabo ngoba sekufanele ukuthi mina ngilwa nomuntu omdala yabo sengikhomba umuntu omdala so ingakho ngithi lento ngicela ngakhulu ngicela wena mama usilamule thina njengezingane zakho athi maka Menzi hayi yena uphatheke kabi kakhulu ngoba wayekade sekhala iphebhlungu kakhulu ngiyakucela nje ukuthi iyekwe lento ahambe naye ayolala akayophola njalala ngithi mina kodwa ke mama uwena obusibizile wathi asikhulume so mina njengoba sengiza kuwe
ngenzela khona ukuthi ngingahambi la ngingakhulumile yabo ngoba wena ngisengenzela ukuthi inhliziyo yami ihambe kodwa ukungakhulumi kwami bengingakhulumi ngoba bekunomshibe ngoba bengibalekela lento ayilingidleke ivoti lokuthi cha akungakhulumi ngibuze ekucela ukuthi ucela uPaul uthi nethi ucela yena ubona ngazi ukuthi ikhuluma umuntu oyedwa umenza akekho ngithi mina kulungile bakwethu ngeke ngisho lutho ngoba phela ngeke ngithi ngikwamabizela kuphinde kube yimina futhi yabo othi ngicela umbizo umenze ezela njengoba sengikhulume nomuntu omdala ngilindele ukuthi koba uyena umuntu omdala ozosho eqhankani ake siyibize ingane nayo siyizwe ukuthi ithini isayiply ke siluxazulule ngoba mina sengiyineke kumama ukuthi mama nalo udaba lwethu ngicela silamuke njengezingane zakho yes ngiphume ngihambe ngizwe inhliziyo yami ukuthi cha iyaphampeka kuba buhlungu lapho sisimali esekhadini ngikwazi noma ku 24 or 21000 lapho ngibona ukuthi into ekhale ngaqale ngabuza kucela umama esehli ngathi cela ngikunike imali ngoba nangu mama phela into ayikhalela uKhisimusi yabo athi ucela mawunika mina ngibona ukuthi kosuke bese kukhande ukukhuluma yabo ukuthi uningithi mina ayikulungile ngihambe ngithi mase ngihambile ngithi mase ngisedrobheni ngoba kwakumele ngibuye kwakufanele ngishone ihluhluwe that day yes ngithi mina ngivele ngithatha u10,000 ngufake kumenzi sibe ngimfonela khona imali ngiyifaka lapha I think kwakungabo 1 kanje ikhadi ngifaka ngithi khona imali u10,000 ngiyifaka lapho athi Menzi hayi uyayibona wathi hayi uyabona 100,000 ngithi akusi 100,000 10,000 avela drop ucingo ayingijike ngithi Menzi ngicela sikhulumeni ngoba vele nami ngase ngiyifaka ngizwe inhliziyo yami because ukuhamba kwami kwamabizela sekusho ukuthi manje njengoba ngihamba mina ngisathi ngikhuthume ehluhluwe ekhaya shuthi kumele ngibuye ngeviki elizayo sengibuya nomama lento engeke ngize ngiyenze mina yabo noma sengibuya naba ngibuye ngithi mina hayi ngicela ungifonele ungibizele uMenzi phela wayengaselubamba ucingo wayeselivalile cela ungivusele uMenzi ezela ngoba ngifuna ukuthi lento ngiyiqede manje uma kuukuthi lento iyaphela ivele iphele khona manje ngoba mina ngeke ngiyenze lento ukuthi sengizo resolve izinto zomculo nomama sengilanda abazali bami ngoba sasiyiqale sodwa lento futhi bengiyenza ngenhliziyo emhlophe yabo kodwa namhlanje sengimuntu omubi umbizi uMenzi angene emotweni beze naye ucela shuthi washa kamphelezele ngisho cha Menzi ngikhazeleke manje noMenzi uthi cha into engiyaziyo mina esiqhathayo ubaba uMshibe iqale lapho lento ukubena ubaba uMshibe waba neqiniso iqala lento akangakhuluma yes amazwi agxeka mina kuwena ngoba ngangifonile kube niwangigxeka ngqo ngaba ikazi yenzekele ngoba manje sesilamla lento lapha sesilamla lento sekufanele manje wena ukhethe phakathi kaMshibe nami yabo sekufanele sikunephule manje phambi kaMshibe nami sesifanele kube ukuthi ke manje umuntu omubi yimi yayibona leyo nto noma uMshibe okuyinto wena siyabantu thina sobabi na uMshibe uzosiza wena futhi ubaba ojwayelene naye ophila naye namhlanje sekufuna sinephula so ngabona ukuthi angakhulumi besingeke isidingo sayonke lento yenze kodwa namanje ngiyasho besingeke isidingo salento umuntu omdala ongene lento obeze ngokuzosiza kodwa wayimosha bekungakodwa ke ngoba isihambe yazi yafika lapho phela uMenzi sezohamba ngeenyawo sengivele njengomuntu mina shuthi odla imali kaMenzi engisengathi ngicela ukuthi ngiyeke manje ngoba mina ngeke ngilande owami umama ngimlandele ukukhuluma yonke lento uMenzi kuyamazi umama oyikhonzela ukuthandaza noyihlekelayo uyamazi yabo yonke into besiphila uMenzi bekungenzeka afike ekhaya umama engaze embizele ukuzothandaza ngeke ngibize umama mina ngimbizele ukuthi ngeke uyakazi nje na uMenzi uyamazi umama ngeke ngize ngiyenze leyo nto yes akasiye futhi umama naye engafika vele ethi Mthobisi yeka because uMenzi befika uqala ekhaya into angibuza yona wathi lezi ingane zaphi ngeke nimthobisi sikujikele ngelinye ilanga ngathi mina hayi mama siyaphilelana nalabantu nami ngenza ubuntu la ngihamba khona ngaze ngamkhombisa sasesiqalile nezindlu manje senza lokho ayi wafika na kuMenzi noMenzi wabonga kumama wathi hayi cha uMthobisi uyangiphilela wazi wachaza indaba ukuthi waye nenkinga yesikhumba ephuma amapapaza ngamthatha ngamfaka kudokotela yabo ngamfundisa izinto ukuthi ke wachaza nje ukuthi nje ngiyaqala ukuthola umuntu ayi nomama wabona ukuthi ayisho ukuthi kuyaphilelwa kwaphilwa nje kwaba umama bekade lokhu njalo mayifika ethi ngicela ungiphi inamba kaMama kaMenzi ngoba yena ubefisa ukuthi kube nalobo budlelwane phela bekukhandwa into esebudlelwane nje antu uyabona yes kungasekhona ukuthi umsebenzi 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 cha
So manje mase kufika ngalendlela umama kuzobe namhlanje ngaze ngimtshele lento ngeke ngaye ekhaya impela ngahlala naye ethi hey phela nihamba no Menzi yena usidlalela ukuthi ngivele ngasho yabo ethi uzasonyamalala uhambe nini nibe busy ngithi hayi wayethe umama nje bekuzoba uJanuary wayethe fanele ngicela uMenzi amhambise ufuna ukhanjiswa uMenzi eKenani yes kwakungophela bese kuyinto nje kuyinto nje ukuthi vele so manje ke kuze kube manje mama ngazi ngithi vukuye lento so ngifuni mfethu angifuni ukukhupha umama ngoba asikho isidingo sokuthi kufuna umama ayolwisa umama kaMenzi le ezif manje sasiqala lento ngoba sifuna ukulwa yes hayi ngithi nje Menzi ngizoyibhala iletha ngeke ngisenza lutho because akusekho lula manje ukuphinde ngithi ngizoyibandakanya noMenzi ngoba sekunoma wakhe nomakhelwane bakhe anti yabo uma ngathiwa mina kusasa ngiyabonakala uma bethi uMenzi imali yakhe iyadliwa kimi shothi ngumuntu omubi vele into kaMenzi meke yathinta mina sekufuna nje ngathi nje ngeke ngisakhona ngoba even noma mamenzi nami ngeke ngisakwazi ukumbuka emehlweni ngingene kuba kaMenzi ngikhululeke ngeke ngoba manje inhliziyo yami igayibozi nami sibhlungu ukuthi hawo lo mama wangilahla kuhle kwenyongo yenyathi kabhlungu kanje ekubeni bekade siphilelana kamnandi kanje nengane yakhe ngifika ngilala khona ngifana nengane yakhe namhlanje ngoba ingane yakhe iyona esiyenza iphutha bakwazi ukuyitshela ukuthi wena ube wrong la cause into engafike ngayidiscover uMenzi akatshelwa me wrong ubeqala uMenzi ukuthi asebenze nomuntu obemtshela ukuthi wrong ngoba mina bengimtshela uMenzi me wrong yes ngayile ngimtshela la wrong la uMenzi angifuni ukukhipha amahlathi ngisho unkosikazi lo wayomlobola kunezingane abejola nazo yes ingane abejola nazo okuyimina ngafika ngimtshela ndoda mujola nalezi ngane ngizoyeka ukusebenza nawe ngoba angifuni ukusebenza nomuntu njengoba ungazi nje bafuna lokusaqala ukuhlangana nakuwe benginjalo angifuni umuntu ophila impilo because kusasa ngizokunikeza imali njengoba wazi umculo ukuthi uhamba ungabi namali ngikunikeza imali sekumele wondla ingane eziningi noma sekufanele kusasa wena usuthola ukuthi usunama nezintombi eziningi then bese kuthiwa umculo akanamali akakhile ekhaya bese kubukwa inkampani kungabukwa wena wayigcina yeke impela intombi waphila nje impilo uMenzi bengasanisiye nje umuntu ojolayo bengana intombi njengoba selobola ethatha ingane yabantu sekuwumuntu nami ngathi ukuthi indoda sikhanda ubuntu la uzoba indoda muzolandela lezo ifundiso siphila nje sesiphila namhlanje uma wakhe mina ungixipha ngokuthi umsebenzi ngoba nakho ukukhala uMenzi ngabona hayi ngeke ngikwazi ukuyimela lento ingcono nje ngiphume kuyonke ngathi nami angiphume because mina ngazi ngenze lutho okuhlungu ke sengivala because ngihambe ngabona ukuthi ngoba uthi wena nje uMenzi ukuthi kuningi obekusenhlizweni uMenzi yena umakoti kaMenzi namhlanje before uMenzi abhale eposter ebhalile ngiyabona ubhalile oh no ngajumbi ngayibhala iletha ngasho ukuthi ngiyaphuma kuMenzi from then angaze ngiphinde ngimfonela akaze siphinde nje sikhulume ever since so balwe ngazi 25 ngabhala ngazi 25 ngadriver ngadlula ngalala eGlencoe ngabhuka kwenye indawo because kwase kuseyintatha ngo-past 2 ngoba ngase ngikhathele ngabhuka ngalala ngabuya ngayishaya imoto ngafika endlini ngabhala iletha ngamsendela ngahamba kwakufanele ngihambe ngiyobona nomalume le emakhaya yabo so kwakade umfowethu wayibuyile lo ubafo lo osebenza eNewcastle ukuthi kumele ndoda siyobona umalume ishaya imoto seshona kumalume ngahamba sazofika kumalume ngase ngiposta leya poster eveza izinto engizenze kuMenzi ngayivala ichapter kanti angifuni into ezophinda ngithinta noMenzi uthe thange noma izothange ngase ngibhalela umemu kaMenzi yabo because ngokwesivumelano sokuthi uMenzi bese sizohola ngenyanga nenyanga and uMenzi bekunemali ebihlezi iphuma njalo yokuthi uMenzi imali nje ukuthi ekhaya bekuthenga icross anani ngoba uyena obemdala uyena osebenzayo and so forth uma sengibhala ilokhunga ngibhalela umama wengane kaMenzi lo ngithi ngicela ungiphi email yakho kuneletha okuyiyona kumele ngikusendele yona yabo eletheni ke bengiyibhalile but benginokuthi ngithe kuyena ngizoyisenda month end ngoba bengingafuni ukuyisenda iletha manje ngoba imali ayikabibikho kodwa iletha ngigcine ngiyisenda namhlanje mase ngibona ngoba mina bengingabonanga ukuthi uMenzi upostile ngibone post umama wengane yakhe ngabone post amaganyane ngazi ukuthi ayi ayahlaba ngathi kaze sekwenze njani yabo so ngase nayisho mhlawumbe seziyasuka phela ngoba vele emculweni kuba njalo
uyathuka vele bese ngithi angisendele letter ngoba mhlawumbe iyona lesikhanda ukuthi umenzi ekhuluma ngoba mhlawumbe uyitshela ukuthi mina ngifuna ukubhalela umama wengane yakhe iletter mhlawumbe yokuthi hey umenzi ungihluphile umenzi unjenje kanti mina iletter yami bengibhala ukuthi ngicela ukuthi umama wengane yakhe cause unengane encane umenzi ayithole nje naye umama wengane yakhe mhlawumbe no 2 months or 3 months iletter yami ngicela ukuthi umama wengane amenzi kube khona imali uma njalo kuphuma ama royalties kube khona imali engizoyifakela yena ebhekene nezingane ngoba izingane azinaqala yabo angikwazi ukuthi ngisakuthiwa mina umenzi ngisebenze kangakanani ngingakaze ngihole ngikhokhele even ngisho imoto le ifortune ngathop up ngathatha ilone ebank on my personal name ngathop up imali ukuze kuthenge ifortune kunamhlanje mina ngisele neloni yabo bona namhlanje kodwa yimina othukwayo and leyo moto bingahlali kimi bihlala kumenzi so ngathi mina ngicela ukuthi kodwa angikwazi ukuthi ngadla mina ngithi ngizothi ngibe ngazi ukuthi kunengane ezincane ezingane aqale ngoba ngayibhala ngathi ngenze ukuthi uma sekunemali ngizosenda le letter ngisho ukuthi nayi iletter ngicela ukuthi ungivumele ngenza nami ngowenhliziyo emhlophe hayi ngoba ukuthi ngiyakweleta ngikweleta umuntu kodwa ngoba kunezingane ezincane ngenzela ukuthi kungahlupheki izingane yabo ngoba izingane azone lutho ngizoyifaka mina imali ngizoyifaka kuwena kodwa makukuthi wena leyo mali uyidingi ungazi sibibhalwe nje kanjalo ngase ngimchazela nezinto ukuthi kahle kahle even ngisho icontract sasiyenze nomenzi siqala ukusebenzisana umenzi enganalo lutho sasibhale ngisho ngisathi lento asiyenze senzele ukuthi senzele izingane zethu ukuthi mangabe kuphumelela nami ngizofaka imali nawe ufaka ikhono lakho senze kungabe kwecompany mina bengakaze ngimanage artist bengakaze ngenze bengisebenzela nawe nje phela so senze lento senze ubuntu sibone ukuthi lento yethu ihamba ifika so shothi ngokusho kwami lokho ucela i-email kamaka mfana yikho lokho sekukhanda ukuthi umenze shothi ahambe ke efuna ukufonela wena efuna ngoba shothi usecabanga ukuthi shothi mina ngifuna ukumbeka kabi sefuna ukuhamba naye echaza ukuthi cha sikayetho ngeke kanti mina ngikho lapho kayikho futhi into engifuna ukuphinde ingihlanganise nokumanage umculo ngoba ngangiqala ukumanage artist ngale ndlela kuze kube necontract futhi ngishilo ngathi ngeke ngize ngiphinde ngoba ingihlukumezile lento into nje futhi egcina kosuku ukuthukwa wena yes angilindele ukuthandwa nokukhalelwa ukuthi anginandaba because nami egcina kosuku ngumuntu nami nginezingane nami ezami izingane emele iphile njengoba ngitshethi yonke into ebengiyenza bengenzela umenzi sekungazi ukuthi namhlanje because uma kamfana ngibonile ubhale wazi wathi bekudliwa imali kaMenzi ithatha imali kaMenzi record wamanye ama artists into mina angifica ngivele ngiyenza ngivele ngisebenza nama artists ngivele ngiyenza mina umenzi ungifice ngikhona emculo sekungazi ukuthi namhlanje mina ngiqala ukuba umuntu ngoba sekunomculo mina bengisebenza nawe bafo nabaculi abaningi ngeke ngibamention amagama kodwa wena uyabazi yes angikaze ngize ngithathe imali yamuntu kodwa kugcina kuyimina osengathi namhlanje ngumuntu omubi mina ngisebenze full 4 years ngingakhokhelwa sizama ukubuilda ukuthi umenzi ayiphambili umenzi ufike ene album yayithi le yabebuka thina wafonela umfezi emthetha bongiqaphela ngambiza ngathi Menzi umfezi mayisho nje nasihlale phansi uyibone lento ukuthi ayikho into mina bengiyenza umenzi ngiyifihla njengoba ngihlale ngikutshela I think that time kwakuno 7500 imali eyikhona ngathi nayo imali ekhona uma kuthiwa ngiyayidla imali le mali kade sispenda all along yawucover lo 7500 lutho kwaphinde kwaphuma ialbum after lapho kwakuthiwa awuyilapho yaba iflop nayo ngokwayo yangasebenza ngoba kuze kwasebenza lethi sasasho futhi ukuthi indoda asiyenzeni lento sahlala mina bengingabi involved entweni zomculo wena bafuyazi kwa wena wangikhipha entweni zokuthi ngibe khona but umenze after keep awuyilapho ngoba wayesesebenza insikathongo bengakwazi ukungabi involved ingoma eyibhala umenzi ayisendele mina ingoma yonke into ingoma elapha kumenzi yonke into besiyenza all together ngisibambele ngiproducele ngizenzela konke even ialbum legcine ngangena ngathi ngizongena if isflop asflop sonke ukuze kungathi kusasa maphuma album ngithi Menzi ucula umbhedo masibhedile sibhedile sonke khona wakhonjwa ngamina exactly mawubhedile asibhedile sonke maku right sibe right sonke yabo so sisebenza nje lokho kubambisana nje ngoba besisebenza sibambisene njengoba bekashuthi umenze le emahlathini besihambile sisekhaya a practice acule enze zonke izinto ngikhoje nami la ngikhoja khona even though ngingazi lutho nami ngomculo kodwa sigcine sesenza sihambe studio so yonke into besiyenza ndawonye okurong masivumelana ukuthi ku right siyakwenza yabo
So ukuthi namhlanje bese kuba ngazi ukuthi umenzi udliwe yimina angikwazi because kwakhona lokuthi ngenze lento ukuthi ngithi ngifuna ukukhokhela izingane noma ukufaka imali kumakamfana izingane ngoba angikwazi bafuka uhamba ngiqholosha ngithi ya saxabana nomenzi ngamlaya ngahamba nama masters akhe because it was not my initial plan ukuthi kwenzeke lokho but if singakwazanga ukuhlala phansi njoba yena ngigxiphe ngibeka umuntu omubi sikubonisana ukuthi ndoda iphutha libe lana la ngisho ukuthiwa siyahlukana bese singahlukana kahle kuvunyelwane nje ukuthi cha soqhubeka sishare imali kukhokhelwane emakhono kokuletwayo because lokho ngaqala ukusebenza emculweni akekho umuntu nanamhlanje okuthiwa ngidla imali yakhe mina nanoyiwani okuthiwa ngathiwa sekusaqala siyasebenza mina ngiyamudla kodwa namhlanje ngoba nakho umenzi yena wayikhalela ukhisimusi futhi kumele kuyolobola yena safanele mina ngibe umuntu omubi istory leso ke baba ayi uyabona mfethu lento angazi mina ngayithini uyabona nje ngibuka lento kalwano abalandeli sebethi ulwabe bengamazi Dunyesonke abona zonke lezo zinto eziningi zinto ezingikhathaza mfethu ngomculo ziningi nabalandeli babo manje ke kungenelela imindeni kube kunamazwi asho umenzi kumama ethi senza okukamenze kuqala amaphela siyokwenza okwensika yethu phezulu zebhlungu awangakuveza hayi ngeke mina bengizokubeka awangakuveza khona umshibe and uma futhi sekusemotweni sekuveza emotweni ukuthi mama uwakhumbule lawo mazwi lawo yabona lonto le ukhiye iyona isona sixazululo sayo yonke lento umama kumele abize umenzi wrong wena wathi awu drive manje ungikhombisa kwamazibu ukuthi yini eseniyenzile niyenzele mazibu kwayena umama uzokhala ngokhisimusi kwamshibe yena loyo wrong yabona mina mfo ngikhumbula mhla senza lento le yenyanga makusetshenziswa into noma ngabe kuthiwa angiyifuni akufanele ngithule naye cause hayi ngoba lapho ngisuke ngingayifuni ngoba ingeyinhle but nami ngisuke nginombono othile phezukwayo kusuka umshibe esho something kumenzi kwakufanele abuke kuwena azokutshela hayi mfo ekhaya noma umshibe sebebuka sengathi manje lolu usuku lokuyekhweni seliphethwe uwena selifunwa kwamazibuko alisafuna kwamshibe singayilungisa kanjani lonto leyo okay njoba sisebenza ke Menzi ithini esenza imali la so mabefila kanjalo bengingekho mina lapha besifuna usuku kukhishwa usuku umshibe bezohamba kwamabizela ejayi bomabizela sesiyofuna usuku engasho ukuthi insika yethu ngithe angithi kuyasetshenziswana kuqhitshelwana amaphutha beye kwamabizela beyosho ukuthi hayi cha ke siyobheka usuku ekhweni behambe beyolibheka bese yabuye ezokutshela kumenzi umshibe ukuthi hayi indoda sesilitholile usuku ngosuku olukuthi finish clean oba ngutshathi yabona njobo ukuthi ayinasidingo lokuthi angempela njoba ngikalekisa ngami nje mhla kuzokhishwa le mali yenyanga le ngathi mina ndoda inhle lento le kodwa manje asikwazi ukuthi wena njalo ngenyanga uzoyifaka kungasakhipha kukhona la kuzoshayisa khona noma ngabe ngeke ezesho yena but mina ngiyabona kukhona la kuzoshayisa khona kuzoba khona la kuzokwehla khona isithunzi sami yabo ukuthi imali ifake kimi mina ngizoyidlulisela yes sakwenza lokho clean ngoba ngazi yini ukuthi siyasebenza ayike into ezokucasula nami ngize nombono nawe uze nombono sesiworka out phezulu kwalowo mbono lowo omuhle yabo but sesibheka ke manje izinto ezingaba zimbi so nje kuyo yonke lento lena ndoda mina angazi kodwa nje okungiphatha kabi kakhulu lokuthi igama lakho lizongcola futhi ngeke uzwenze lutho ngoba yonke lento ngeke uyichazele ngeke uzuyibhale phansi ngisho ngathiwa kufona ubani ngeke uzoyichaza ngicabanga ukuthi manje sesikhuluma i-hour sekubheke ku-half manje so kuzoba nini ukuchaza lento kuye kwafanele ukuthi sikhuluma i-hour lonke yabona and iphutha nje elikhulu yabona
ngingasho ukuthi kuningi okwasekukhona kumenzi eziphume ehamba ngeenyawo kodwa into engayibona angisoli angeke ngithi mhlawumbe ngisola umuntu kodwa futhi ngiyasola ngoba umenzi kwakade kuzoba ukhisimusi ngakusasa sathi mase sizomlanda umenzi wayesefuna ukuhambisa umemo wakwakhe edrobheni eyothenga and ngalokho ila ngabona khona ukuthi uthi umenzi wathi mefika ekhaya kwavela inkulumo ethi hayibuka nje asina khisimusi thina yabo la ekhaya nje asinamali akunalikodwa kusasa ukhisimusi yabo into enjani nje leniyenzayo ukuthi nje niyaphuma niyosebenza kodwa yabo should khona kwavela okunjalo ngase ngiyisolela mina yabo so manje umenzi sesihamba naye yonke lendleleni ubuka ukuthi ekhaya mina bayakhala yabo bathi angibase and ngalowo mzuzu mfowethu ngalowo mzuzu ngoba into ebuhlungileyo ukuthi mina ngangithi sizokwenza siqede noma bese ngimhlalisa phansi ngimchazela because imali ayikhokhiwe kukhona umuntu engengamchazela lo sebesebenza naye ngizamkhombisa ngisho ama statement because ayikho into efihliwe ngawaveza nama statement because imali iyasebenza mawakha nje awukwazi ukuthi ngathi niyakha kuhlale kunemali imali yayikhona emaphosisi yayila ko 60-70,000 before that time before ngizoya eMnambithi ngathatha I think 40,000 from leyo mali okwakuyimali futhi yayikhokhe masingaphosisi kwakungena imali yaseSamro wasuka lapho ke kwaphinde kwayimali yomcimbi kaMjapan umcimbi owenzeke ngoAugust yabo and uyabona ukuthi umsebenzi umculo ngobanzima kanjani umcimbi wenziwa kudala uzukhokhe kudala yes kodwa uma sekungena leyo mali mina ngisho sibuya kulo mcimbi kaMjapan ngikhumlahle abafana bahola senza yonke into yes bengiya yonke into esiyenzayo ngikhokhe upfront mina yabo ngenzela ukuthi nje ngake ngakutshela abafana sibakhokhela for ngisho imali ingakangeni nje ukungena ngikhokha imali ngenzela ukuthi singabi nomsindo ukuthi siyasebenza kodwa siholi and so forth so mase kungena kwangena imali kaMjapan kwaphinde kwangena nemali ayingomcimbi khona umcimbi wawusehluhluwe emnqobokazi esiqashwe ihlabisa municipality ngathatha leyo mali ngahamba ngayoyifaka kwile loan ebengiyivula ngoba ngenzela ukuthi phela sinciphisa ideficit ye loan ngoba ngenzela ukuthi sisheshe siyiqede loan sibe siqhubekele so manje ngoba kuqhamuka le inkomo ngilokhu ngithi nje kunamali ngoba ngenzela ukuthi sikwazi ukuthi siqedele loan ngapha sidlulele kokunye futhi ngoba bese kufanele sixhumele nenye indlu ixhunywe igarage iphinde ifulelwe yayibo leyo nto kodwa manje kunokuthi umenzi abuka ukuthi zonke lezi zinto sizenza zonke manje imoto manje suka emotweni kukhandwa indlu kuyafulelwa khona manje sifuna kulotshole khona so manje yonke lento ubuka ukuthi yena shuthi iningi imali engiyifihlile noma engiyidlayo mina sadly kafowethu angeke ngiphinde Nkosi yami nje akuthiwa kunjani ngeke ngize ngiphinde ngeke ngisho wathi umuntu usangicengulele phansi ngeke ngiphinde ngoba ayi lento yomculo iyahlukumezana and ugcina sekuvela ngazi ukuthi esihluphekele kumuntu ekubeni uyisebenzela uyiphilela umuntu bakuthola impilo yakho uyiphilela akuncenga umuntu ethi ngicela ungisiza ngiyacela ungisiza egcina ngosuku kube uyena osethuka wena futhi Ay kulungile kodwa ngiyangitsho sayi bengafuni ukuyikhuluma le nto inhliziyo yami yayilimaza ngoba umuntu usebenze kanzima esebenzela le brand kaMenzi yabo ayi kakhulu uyawulimaza angeke ngiqamba manje ngenze ngazi ukuthi inhliziyo yami imnandi ayibhlungu ngoba lento bengiyiphila even abantu ebengiphila nabo abanye bengingasaphili nabo ngoba bengumenzi kwaziwa nje ukuthi ngeke umthinte ngomenzi yabo so uma ngabe sisebenza into kanti umuntu yena uzokwenza ufuna so it's fine imali futhi le ingane uma ngafana ivuma ngizoyifaka kodwa mina ngayifuni ngeke ngize ngifake because angikweleti umuntu kodwa kimi njengoba ngichaza angiphileli ukuzodla into yabantu ukuthi ngizorobha umuntu kodwa egcineni kosuku umuntu umenze kumlahle lengane wayisaba ngisho ungitshela uma mfana ekhulela ingane esibili ethe indoda bengisaba ukuthi ngizokutshela kanjani ngathi mina indoda kuyasebenzeka manje izinto ziyaqaqeka ungasabi navala imali ibuye ngathi izoba khona makuba nengane sizoyodla kokwenze ubephila nje impilo umenze lokho aqala ukusebenza ngamakaza boleke imali yamuntu lokho athi inhlongo ngisho ngambuza yezwa
akukaze kuthiwa umenze uboleka imali yomuntu nje wathi ngiyaboleka bazi kahle nje ukuthi imali ikhona sikayethonga makushoda into uzoyikhava bengenza sure ukuthi imali umenze uhleze ecovered even nje ikhadi le company belinye belihlala kumenzi ngoba ngenzela khona ukuthi ahlezi ecovered ngokwemali so ke umhlola ke iba njalo yabona phela ukuhlanza nje saceleni kanje hayi bajabula babekufuna naye umenzi manje should wayekufisa kulokho akwenzeke because naye enye into ephinde ihluphe abaculi abaningi mhlawumbe kuyayiveza ukuthi hayi wena indaba yokuphathwa lokhu uphethwe yabona uyadliwa and so forth so mhlawumbe naye bilokho iringa lento ukuthi mhlawumbe lapha kuyawinwa yabo mhlawumbe lo so maybe uzowina mfowethu bawina abanye kwenzakala akufuna ukuthi ulwise umuntu kodwa manje kuzosiza ngani yabona nje ngiyangena ngenye ifoni la ngiyobheka le post yakhe lobe sayicela imibono kubantu babekupha abantu eqala usizi luba lapha mfowethu usizi luba lapha mfowethu ngoba into nje yomculo iyabhetha into yomculo ngoba wonke umuntu oculayo uhlezi ezofuna ukuyiveza because yonke into yakhayo ufika umakho umuntu ukuthi avele ebantwini wenze yonke into ukuthi avele ukuthi yonke into ihamba kahle egcineni kosuku leyo platform uphinde ayijika iphendule ukuthi ishaye wena manje ke uzothini angangidefend nawe mfowethu ungazi uhambe uyongidefenda ngifuna nje iyeke nje ayilime ezitsheni ngiyazi ukuthi kufezi wagcina usuthuka nakhona lento yayingangithinti ayayithinta ayanda melansi ngoba nami ke ngiumngani nomelansi kwagcina sekuthukwa mina ngisho ufezi ngimbuza ukuthi awundoda kodwa yiko ngithi nje ningayingeni kanje ayilime ezitsheni lungile ngoba abaculi abanalo iqiniso serious because umfezi wayithandana nomelansi uyayibona leyo ethandana nomelansi enza ideal nomelansi mina umelansi kwawena wenza ideal nami mina mangine deal nomelansi angina deal namfisi kodwa umfezi useyoveza ngathi so about into ezifana lezi izinto ezikhona lezi yabo manje uxoke nokuchiphelela and uNkulunkulu yena yedwa waziyo it's fine hayi mfowethu ayiyezwakala kulungile bafowethu kulungile ngisala emsebenzini sokusiza khona umuntu usohamba imanager nje useyakwazi ukuphuma ngene akasapho umsebenzi nje otherwise ngabe manje yonke ngabe sengiyosayina iwarning ekuzongena ebantwini abawrong bona khona abantu asebemention ovusi chithi levele nje esibala usize lengane hayi abamsize akunankinga phela ukusizwa komuntu mfowethu mina nje anginangikhwala anginankinga mangabe bazi bonke bazomsiza abamsize uma naye ufuna usizo futhi akasizwe that's fine angeke nje ngize ngilokhu nami anginankinga mfowethu anginankinga impilo iyaqhubeka kwangifica ngiphila ngizoqhubeka ngiphila kulungile mfowethu kulungile all right awuzwa